Love doesn't think twice. Sabele soki Mateo FM 88.5 mo tsawanga tsia gona. O saliting Transformer, o saliting Dr. Novitsa Similina la ka jeno doc. Tebza O shapo doc. ke shapo butwaka. Ah ki mona. Ke ke jana mala ke rontsong khatlhapi mo. Te bontsa tsetela tlhapi ya paseka. No, na ki le paseka hantle. Doc ki mhlekazi. O ke mhlekazi. Na sa kiriki. Na sa kiriki mhlekazi. Marujile tlhapi. Na. Ale wena o jile tlhapi. Ah ke jile tlhapi ka paseka. Ka paseka kish. Auji Nix. Like akiji nix akiji dijo. Akiji. Ko ke busy. O te wa halale. Mara o tswana le nna. Eh. Ai. Tsile ke halalela ka ona le nna ke na lutla bohloko. Serious. Nna ke ka o dumela ke a dule ke re ke bone le apile le apire boseu so sonda. Le bontsha jwela a re manyolo. Ke re ke mma. O halalela le. O tsaba le o ka ke se. Ke sa tumele. Ke ne ke le hlwekile le motho a ka ntsa hlapa a le betheng ke ka ke batlo a tumela ha wa tindix ke halalela ko re ke leng ya wena le taba tsa ntate ke utlwa ke tletse ko re mo ga motho a ka tla ka jene o fumana ke hlwekile Bana ke hlwekile ke sa itshilafatsa ka ntho tsa lefatshe ko botsa ko bo ile sweng ya do a ke halalela do ka paseka ke hantle motho hantle am ke a dumela hore ba halalela le re ka tsada I know re a re halalele nte ba dumile paseka hantle ha holo le sebedisa hantle ka neta don't want to complain re le bonta tumile ya kana le sona conference ne le se conference a ke se ntho tsa lona tse to ke nna batho ba etsa ntho tse ngata ma Can you tell me something at that? It's a conference. Next. And then now be the table to take a paseka. You tell us about the Labshon. Labshon fella. Elum, Kikwale, then Kikovalia, Sonta Kikwal. Saturday on the series. Come on, the activity about Kirakidia. Things have been party also. How is the conference? For you. Yeah? Ko pogone le lati wa ka mthetsena tsa boletse ngata tse. Ke tsoa do rata le ntse la bosupa. La bosupa ke nyoruwe. Ao ka bona TikTok dinto tse tswa tsa paseka o tla fela. O dila bala TikTok o kena hore di demonstrations tsa morela jo tsana thagetse. Ke tabile ba kopane le sefatsa ke utlwile mo galemela lena. Ya ke bona tsele ke le tshintshana Ma Swelter ke kopane na ke le tshintshana ke utlwile mo galemela go bane motho jwana ya ke bona motho tse batho ba di buang ka paseka ha ke batlo lo sheba phone ka paseka no nna ka neta ke nna ntho tse ngata tse yeah but o sebeditse hantle no Dumedisa mabedi wa Mamedi dumelang he sentse ke le teng malapeng dumelang he Transformer Dr. November ke nna dumeisang wena mamedi wa ka rata le qepheng la ka ke live la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry sentse ke bona batho ba ikene ba le bangata ka mona ka Facebook o nka hape ka TikTok wena mamedi wa ka rata ke teng Dr. November ka Pastor November ke live Facebook le TikTok ke Dr. November ka Pastor November wena mabedi a karatang ya Doc be ke fitileng o no bua mona o re bo mme ba ka di conference ba ka di pasekeng fela ba etse bonnete ba gore ka tlo o hantle ba ska sia banna ba bona ba lo matha dikerekeng le ba mathile hey le honna mane ke ba bone ba matha le we ke ba bone na ke ba bone ba ne ke thabile ba no so buile le bona mare ke dumela gore ba entse ditshebeletso le malapeng ya ke tle ke dumela jwalo ba entse ditshebeletso ke nana ba mphoqa ke dumela jwalo ba mamedi ba Motheo FM ka nnete ke a nahana gore malapeng ha le ya paseka le ile le malapa a lona le hantle and then ba khutle ba le hantle ka nnete wa tsile bontate ba ile le bona wa tsoma mare ko jwetse nnete tebs ya wa tsoma ko jwetse pela ntate modimo le morena Jesu le pela manyoloi What's up buka ya ba FS ba FS Petros mo irutang ka
ba FS especially ba FS Yeah. ba FS e ruta ka dintho le re keng e seng dimena ma dintho buitshwaro le bitsa ina le puo ya teng ka sego ntho ma e seng di rules dintho ntho sentle mameli di manners hore le behave jwang le itshwaro jwang le tse eng a ke tsebe ona le ntse ina le lentswe le ke le batlang ke tla le hlalosa wa tseba ntho e tlo etsang gore ka nako tse ding dikereke re se ka ra kgona dikereke di se tsa ba right ne no not code of conduct ke ntho ke tla hopola mamedi the moral yes morals. the morals yes buka ya ba FS ruta ka di morals ha ka sheba o study buka ya ba FS ya bua hore bontate ke ane buang ka hore bontate le buka Petrus e bua ka hore bontate ba rate e qala ka bomme ba ikokobeletse bontate ba bona and then e be hlalosa jwale ka Christ ya ikokobeletse e be ya tabenya hore bontate ba rate basadi ba bona e be fihla le baneng hore bana ba itshwara jwang ba tswela bona. Now when you sit down ho bua nnete kereke e feila malapa a te bu kereke di feila malapa doctor di kereke di feila malapa te bu ha hululu na te bu alona ba ruti ba ba ruti ba pe o bona le baruti ba le bana ba bo goda he walk in the order he's walking na baruti ba fila he's walking tolikia toloka matama he's walking and you yourself you can walk on top of the water. You will never khetsimela go away. So ke bo fute mebedi ya ba ke bana ba fi le bana ba hoeletsang ba teng ba hoeletsang you know why Bible ho latela molao e repositiona maphelo a batho le nna ne ke tswa mo ne ke rera morero le nna ne ke rera therotseng ne ke rera di therotebo ke fufulela ba slapa ka ne ba metsi ko re no ka ya hamola ka mo go ke fufulelwa ka teng ke tletletse ke tsa bapaketsa dituku ke rera phomotse ka tolikela phomotse ka voice e tsadi we failed re faitsi malapa ka tsele makatsang go tjwetsa pela ntate modimo le pela morena Jesu and forgetting hore malapa it's a source of strength sa rona ke mo re gang matla a ke tseketsa sense motho e mo le mo yo monang a le stratong o tswala pele motho mo le mo monang a thebotsa le mosebetsing o tswala pele motho mo le mo monang a rana business o tswala pele motho mo le mo monang a le tlapong tswaleng ha ba dule mono all of us re gutela malapeng re gutlela lapeng and ke rekentate ha re thusi ha re bui ka malapa le ka boitshwaro ha re etsa wa tswa re etsa re rera wa rerwa le no ba tshile di voice no ba tsore ba tsa motho ka pase ka kentseng ka Sunday sa ka pase ka kentseng ke re a ke re ke ne ke bua le malapa ke bua le bana ke bua le batswadi I did not preach ke ne ke bua le bana ke ne ke bua ka hore batswadi dumelang bana ba lona ba lo qala bophelo ba bona at the early stage so that bana ba rona ba se ba qala bophelo late ba se ba le frustrated let us teach bana ba rona ho sebedisa tjhelete ke ne ke ruta ka dintho tseo sure when ngwana hao a qala hlaphoela o mo fa tjhelete mo rute tjhelete mo ruta sebedise tjhelete jwang mo rute hore ha ngwana hao a qala a rekisa a iqala business ya rekisa di sweets
mo support o qetile bo mruta because jwale kerekeng ya ka mna ke a le ruta ntho tse le ka Saturday bosiu ne ke na le batjhamaka ke lo ba ruta hore ba qale di business tsa bona jwang ba phile jwang di relationship ba hlokomele in ka ofela ntho tse we don't teach about that we are preach and that we are hweletsa re etseng but now the problem kore malapa runa ntate ona a hloka thuso including le baruti including le baruti malapa frustrated now batho ba di kerekeng ha ba ruti di manners batho ba ya mesebetsing I mean batho ba gotla ba tswa di kerekeng ba ya ntong ba ya mesebetsing ba tswa di paseke mara ba ya ha bana di manners ha bana bitshwaro bo right batho ba tswa di paseke mara ha ba fihla ka ramalapa bona ha bana bitshwaro because we don't teach ka dintho tse jwalo ka ra di kereke. Sure. Now we are saying here malapa a runa manyalo a runa a miserable bana ba runa ba miserable ha re tsebe le hore re thusana njwa because ha hona batho ba thusang especially runa ba ruta re ruti ka dintho tseo hore batho ba tshwarane jwang ba phele jwang re a re that gore re ra bo jobo ai engwa pakalejo o ipotse jobo ha ka o tla fihla nini because ha ka ke na le mathata maybe ke tingwa dintho tsa ka di ka moreng jwale ke ile ke re ke nna le mosadi wa ka rutlwane maybe mosadi na le mosadi na re atimana le mosadi wa ka kapa mosadi wa ntima kapa ke mtima ha ke fihla ke re ke moruti ke a bua ka dijo la ntho la ntho la jwana engwa pakaloro ai ngwapa ntate ke kena ka ilejwe le motho a be ka ingwapa ke tingwe ditshebeletso tsa masepala ke na le stress so that is why I'm telling you that we are still going to have a serious problem ka manyalo we are going to have a serious problem ka manyalo until barut re understand or Bible e reposition maphelo a rona e align maphelo a rona not only for kereke but le for malapa rona bomme ba tshwana bontate re tshwanela re tsebe di role tsa rona re rutwe teboho e seng ka di seminar ka sonta moruta eme mana a tlwele job re motsebi ntateo le thuthubule ha a rute ka dintho tsa bontate tshwarang ba lekane ba lona ntshe maikarabelo ntate ke ana ba tsa maikarabelo a lona ke ana bomme maikarabelo so that re tle gone go etsang go fokotsa di frustration tse ka ramanyalo ana na nko Dr. Novi o bua taba bohlokwa holo ai o bua taba bohlokwa holo because ha holo mona dikerekeng mona re pata mathata rona ka ditheo tse re pata mathata rona ka ditheo ka o jaifa hona le mathata ka tlung ntate wa tsa ke ne ke kena kerekeng ntate moruti Slinging ke ne ke le mureri wa kerekeng ntate moruti Slinging so I remember one day ke rera moradi wa ntate moruti a balla a ke le ba lentho a balla itsa ke mona Allah ka re o sena tsala mona Allah tje ha isa le lena ka re ona o bolela hore modimo theoile o bela ke rerile ka re jwale ke kotsi jwale ka nyulla maheka jwale ka tsamaya lo feta loss ha ke re ke hatso jwale ne ke tse ke dula Freedom Square kana ha ke re ke tota utso and then ke be ke tsamaya ke Freedom Square late be ke ne ke rata go dula handa te moruti wa ka ka di sonta mantsi ne ke rata o ya ke ja le teng so ke botsa o siana nalla o se mamang nthohle he ke bone modimo na o tshoro no le moya modimo no moya ona wa ba re yo una mbitsa putsong ya tio putsong e tlizwe mbi buhlungu ka kubi ene le mthosa titibi into na ra yo are monna ka ba mo bitsa ka bitsa ati o ke imali ya bantwana e le ba so be ndicingele imali le kana kwe ona no go jwatsa ka wena hore la modimo re so bisikin tio na ne kina na fara ka chelte ya leiba monna ka o dile chelte ya bana ya leiba and Anthony Amponso let's in it's one of the things in the truth now ke change
thero yaka yo re bue ka dintho tse tshintshang maphelo a rona re bue ka dintho tse tshintshang kelello ya bomme te bomme ba bangata ba tsama dikereke ba respect banna ba bona yeah nix yo mara tsamosha ba tsile ba go beang ka teng ho tika o bonta te moruti tsamosha ba bonta te ba di protocol gore ba matha jwa ba re mathela jwang ba re serva jwang ka ra dikereke ba serva ba ruti mo bone gore moruti eno ntate no serva o khonza moruti eno ba kobe ya bontate ba matha ba etsa eng but the same people ba ba bona ba etsa dintho tse jwalo ka o fela tsona e ya malapeng a lo bona gore malapeng a bona tsona and I don't want to blame them ke blame le rona ba ruti because we don't do jwale bile ha e sa le rona ba ruti ba di package re kene. The only thing here about the package, Runaba Rex and the package. The only thing you can radically look at the package are not Zamai. You're laughing. No, you want it. Maragrata out there. What's what he says, Vicky? Seems what you have a way. Wouldn't that be? People are saving. Korota utla bohloko deo batho ba servang baruti ba servang dikereke mara ba khotlisetse malapeng a bona o ba le o lo sheba ba phela jwang rona baruti ba di package rona baruti ba diaparo ba di join ba bang le ba join ka weekend no apara di join le mofirfe mme no a petseng join ha tsa mo sheba ha yo jwang ba di join yona o ya pere ba ya pere ba join ba di apere yeah le bana ba tlamang dithapo tsena tse tsamaya mahekle mo le bopote thekeng ba bana ba di apara ka weekend mara ka tlung ke mathata ke o jwetsa sephiri today ne ke cancela couple e nngwe bana ba tlile ho nna yeah one of the thing ene re bua ka yona ke tshebeletso ka dikamoreng ntate wa kwata I mean mme hana mohlang a initiateang mme ha hona mohlang a etsang a initiate a buang gore baby a go tlise injection so ntate galla gore mme a ka kopele yena ka taba a ka motswetse baby ke galla o entuwa le nna ke a tseba le nna ke rata ha e hlaga motho wa mme e se bebe sale e le wena ba tlang ha ke tsebe wena tebo ka wena go bana se budi se moyeng a one it e ya rata ile ke dumela le wena o pole a ke doc mona ke nna ke mamela wena go ba dintho tse dintse di bua ga ke dumela tsebe ke dumela nna one it go monate kana go tseding ha o mengwa ha o me ke bile hantle now jale ntate o re ha se ke ikisa nna neng mme o tla nla ka mogathana ibile ba mmametse no monate ke he go ra ke buka mabitso a bona ke hlompha mabitso a bona because ka nete ke hlompha na kwa bona now ntate a ba qeteletse a se mme o tla ba complain tebo o tseba mo complain o yetsa mpelong ya monna o dia moya o tswele ka golfo tsena tsa mona Cairo moya wa motho o mo complain wa bomme mo complain ona le mo ke batla re ete mo complain o dia bontate moya mo complain because le haiba o tla o fa but for the fact that o sa buile bo haina mona motho dula yetswa non-stop mo complain o dia bontate so there was that problem to the extent that I qeteletsa sankile qeta gore no a itlhoko tlela se hlola go tshwara o bona se fihle kae ene ke itse ba le nna ke ne sense ke le processing yone le nna ona le mone ke re ke ngala ke ra because ke tlo e fuwa tshebeletso mara ina le mantswenyana o na rata gore dipuo tsa o di dimpanyana ka motsama ya bua wife te boretsa shu a bohloko tsone ka ne tlo tshwanela re wena sheba nna okay ke sheba le go clap tsa mo thank you so lenna really I discuss ke re baby nna ke tla longa peke ke tla dia level if unti ba tshebeletso yona le tla tswa le sina level yelo sa
tata o tla tloga mo stage sa tata nna le tla bona le tla etsang ka sona ke tla skopela masepala ya ke tla idea now ke ya pele ya bobedi ha ba qetile ke bua na wa bona ntwena ke dintho tse nyane jwang tse neglectuang te bonkutlwa wa bona ntho tseo ke dintho tse nyane tse neglectuang but tsa cause damage so sa karamanyalo momamedi kopa ke pheta it's a small thing dintho tse re qeta bua ka tsona tseo batho bana ba buile tseno ke buang ke etsa mohlala ka tsona dinyane but momamedi wa rata di cause damage engwe sosa to an extent nna kana go tsaka ne ke tswa ka tlong ke be ke hopole kana ke manye ke motsebang wa ka a dulang a le one ke kopa o ipheta a Dr. Novi nna ne ke tswa ka tlong ke hopole kana ke manye because a ke gone robala o utlwa that le re la mose le eme ka maoto motho ke no ntse re kgathetsa qetile wa gona because batho bana ba sa batle mo tshebeletso ebile ba robala le ka speed o re ka roka betheno le be ka odimang o mametse ha ntho tse di ka o nya ha teta o hana jwa le bile o sa gona go rutla bethe ka roka e hula o e robe maoto o e sa o tla ema o mothule o ya toilet o flash o aba gona boroko ba o qetela aba robetse boroko ba o qetela don't find the small thing mara hamba tse be damage e etswang ke dintho tseo di kereke a di attend di kereke di attend dintho tse jwa batho di emela neng di seminar mohlang hona le seminar but kana go tsona ka ra le lapa lana di challenge tsa teng ke tsa every day di challenge tsa le lapa di gono emelang seminar te mo mari tse tsa mo go tsamaya wa go tlisa that now runa ka ra di kereke emetseng baruti ba emetseng seminar mohlongona le seminar kona o tla bua dintho tsena sure but what about the challenges damage etsala damage etsa hona le batingwana hona le batho ntate hona le batho ba timanang ka ramanyana and batho ba tsebe ntho le kotsi ka mamedi le tla jwetswa ke nna because nna se ke shwele bohatsu la le ke la lwantsha la kwata nna ne ke tsoa ke be go ra ke tlogona ke a tseba hona le motho ya e hlatswitseng ya e apeseng ka lesela and then we kerile iskunu iphuthu fela ha yetse letho te boska ho hlola ke mametse hantle doc okay iphuthu motho ya malende o hloka fela ntho tsena tsa di bileng hantle di tlo sebediswa le ke tswa ka tlong ignorance ya malapa doc le di role and responsibilities tsa malapa ya bobedi ene ke ruta kapulena ke re ho bona e mong le e mong ha re kopana ke kopana ke na le happiness ya ka le wena o le motho wa ka o tlo kopana ke tlo kopana le na le own happiness ne now impa ile re fela high complete ha ya ka because ne ke nkile into pump water ke bonse ke tsa mohlala ka metsi ke re bona bottle ena ha ya tlala now ke re ho bona now bottle le e mo le mona le happiness ya ha impa ile re fela ha o fihla o tlo e tlatseletsa jwale ke tsa sense wa itsang wa itlatsa ka happiness ye o tlang ka yona o fihla o tlatseletsa yena ya ka le nna ke fihla ke tlatseletsa happiness ya hao actually lenyalo ne tshwantse le be jwalo o ya ka molao tloella me manyalo a runa etsa jwalo a hlohlora bikinyane ya nona le yona ya happiness I hlohlora totally I tlatse I hlohlora now ke re ho kapulena ke re now here's the thing bana baka ke re now when metsiana happiness tsena tsa rona di na le ba affected and sometimes di affectwe ke rona ka di problem tsa rona tsa lenyalo a di affectwe ke monna happiness ena affectwe ke lenyalo
ke wena o le monna ka kapa o le mosadi wa Yeah. but what's why di affectwa ke happiness ke di responsibility Sure. di challenges tse rona le tsona school fees tsa bana di households tsa lelapa Yes. di gona affecta happiness nyana go hloka bo tšhelete to affect happiness ke re now you can imagine now already happiness ntse gona go affectua ke di responsibility le wena o le partner ya ka o bo iqeta o trainer on trainer o trainer happiness ya ka o iqetella now ho tlo etsalang ha nako ntse e tsamaya I'm going to be empty. My cup is going to be empty because in a cup and happiness ena ha ona mohlang e refillwang. Yo. Luena ha ona mohlang ke refillang the cup ya happiness ya hao. Le ha e se affectwa ke dintho tsa mosebetsing. Happiness ya affectwa ke dintho tsa hao tsa business kapa tsa kereke. But motho o phelang le ena ha ana le system ya o refilla. I'm not a woman. Sure. Now, talk about the problem is why but was a refill. The refill, the happiness is about the partner. One, because Baba in of Manorik, it will like here and Kankarulo to destroy that happiness. Kibaba, on about John. Mamadi, if Kalkum umea luana, Odula ungala, Dula equa. Ontate wa ngala o dula o kwatile le a lwana le drain happiness tseno tsa wena ya jwalo o drain happiness ya motho now bohloko ke bona he now lenyalo le qala neng go fela he mamedi be ke qetile nna lenyalo le qala neng go fela le relationship e qala neng go fela when the cup is empty. Sure. When the cup is empty. When the cup is empty. Marriage is faded. Ariel Doc. John chapter 2 ire. Jesu ufihla wine fedile. Hi. Bible ire Jesu afihla kana. Yeah. Ufihla lenyalo. Wine fedile. Will it dry? The container tse tshelang wine. The empty. Honali now Jesu had to refill because but balinyalo ba hlotswe ku refill la di cup tsa bona tsa bona not we well Dokutlo Jesu a tshwanela hore e be yena a tsetsang a refillang but ho ya ka molao it was not supposed to be the responsibility ya morana Jesu ena tshwanela e be responsibility ya beng balinyalo to refill the cup tsa bona tsa wine. Now here's the problem. Now here's the thing. Now when o phela le motho ya ratang happiness cup ya ha ntse ba dry e tlo mo lidela tabeng ya hore a batle mo ka tholang refill. a Dr. Novi. That is why. Sure. Manyalo le the relationship. Bontate moruti manyalo le the relationship di hloka full attention. Sure. Manyalo le the relationship di hloka full attention. Re hloka fa manyalo le the relationship attention. Ore Dr. Novi yenwa e leng hore wa drain. O tlo qetelletsa batlile mo aka fumana refill. And that is why when I'm mamidi wa motho FM how ya batho ba bangata ba sebetsang hona le batho ba thabang mesebetsing na le batho ba thabang mesebetsing a thabe mosebetsing because kwa hae ha fihla hae o drain wa happiness ya hae the only way go ra thabe mosebetsing hona le batho ba thabang mesebetsing hona le batho ba thabang ha le mosebetsing but ka se kgono ya hae because hae wa drainwa. So that is the problem. Ke batla we kwala Mamedi, if we neglect manyalo a rona, if we neglect the tshebeletso tsa rona tsa dikamore, if we neglect communication, if re bue, if ana mhla re buang re tle re gone understand we etsalang ka maphelo a rona Mamedi, we are going to lose manyalo a rona, we are going to lose the relationship tsa rona because ha rena system e re sebedisang to refill how le dry. Una le point we buile Dr. Novi.
ha re kgutlela morao hanyane ha o bua ka di-excuse tsena re thuse doc e fe tse pedi tse tharo tse tlwaelehileng tse leng hore ra di utlwa di-excuse tse etsalang manyalo ya mohlomong ntate mong o ntsa sa di nkile le ka di-excuse o nana mohlomong ke nnete but ha re bua tjena wa bona hore ai man e ka re bona ke ntse ke shatjwa ding do ke di feed excuse tse tlwaelehileng ya pele ke ena e mokgathala wa ka moreng ya pele hore te kgathetse bontate ba kgathetse bomme ba kgathetse kore ka nako tsene e ka re tebo re ka lo fumana motho a na rekisang pizza taxi renkeng man le sekupu sa teng emere ya teng le lebekiri la teng le ho ja le tshitshile khala le sekupu sa teng sa le sweu ke tsebise se le jwang ka khala ban pizza nna ke tsebe di etsang di emirates e ka re ka tsamaya re malapeng nna le wena tebo ntate no pizza ke Give your soul to me. e ka bono e sa re noa o kgathetse ya pele ke mokgathala that is number 1 ya bobedi challenge ke batho ba sa batleng go bua baby right be mara ke bona ora right ai ke tla ba right sure tebo manyalo le di relationship there are people ba sa batleng go bua that is another problem no ke control I will be okay ke tla ba sharp wa tswa ke excuse se bediswang go balwa eng there are people who ne ke tlotla le motho ka tsatsi le re bua ka ntena ke re ho yena hona le batho ba ratang shell ga ke tlana ya le okay wa bana school part ha re bua school part school part se rata a ke tsebeng tate modimo o boneng ha tla etsa le kokolo le thata la school le thata school part has ke sa utlwa plastic hwasha do you know that why school part se fihla ka mora dilemo ho tlwa mona o ya Freedom Square come on doctor ho tlwa mo Cairo mo re lente o ya Freedom Square do you know why school part se nka dilemo re thuse doc why ko tsamantse se kena ka rashel ha se utlwa plastic se kena ka rashel ke o tsamaya sentse se kena ka go ka rashel anything ha se utlwa megwasanyana ha se batho school part ha se batho confronta anything ha se batho dilana le anything and that is why ho ban le delay momamedi school part is a toys yeah hi those who think it's not a school I go okay mistress ana na wena yeah November to school to English it's a toys linkutlile mamedi te bona sa itsebe ntweng now but you understand why school patas ngana go telele every time where school patas yante se ka nkana go dalo o tlola tsela school patas ngana go telele hours since se tlola tsela school part why because each and every time ona le ntwe hlang se kinya hloka rashel se pataro now ka ramanyalo rena le batho who don't want to deal le di problem ka pa le di issues tse ka raba when there's an issue ya no matter ka rashel ka ra le koko doc ke abubeti that is deep re ka dula mo nna ka ofela re ka dula mo nna ka ofela that's why the relationship in tsengata ho ntsolonela the same thing because I tell re dile ka eno kena ka lekoko and o kena ka lekoko and now the problem get that is why the relationship thing adi fihle mo tshantse di that is why ona le batho ba jotsing dilemo mara ba fihle lenyalo not the one good there are people ba jotsing ba jolang for 5 years in a relationship mjolo 10 years le be le etse bana but ha fihle the relationship ha fihle ka lenyalo. Why? Because ha tshwantse le dilane le dintho hore le tlose dintho tse leng hore le tle le gone ho fihla lenyalo le kampala kena ka rale ka share ka rale koko le ipate ka mo that is why ke a bobedi na le batho sa batleng ya boraro batho ba batlo
o up to ising approach to libitang to setebo how lata problem direct abara to confront the problem okay but abara to confront dintho tse etsahalang now ba banga ba batlo confrontua ba banga ba batle next. So it's a problem. Those are the things tse etsahalang hona le batho today. There's a problem meeting. Yeah, by bona ite mara ona motho ya willing we confront we lata le taila ai ona batho ba willing we lata ke mo morongo ona motho o kila bona le a itse problem meeting le a tseba le a bona ai o tsebe o dokana jwale o kene ka ga lelapa la motho o bua ntho e tsahalang ntate ba itseba now hona le yona mohlomo ya initiator ka nako tse di be mara re bua ka ntho ena no go bona ke kgomane le nna I'm tired ke batla go robala o ka rana le koko tebo di relationship ke mathata Dr. Novi ke mathata until that mo di ma re thusa ba re batho like I said gore batho ba tshwantse ba qalele o thusa ke rona ba ruti because every Sunday batho ba tla ho rona and batho ba tshepa dintho tse ba ruti ba di buang until ba ruti re thusa manyalo le di relationship ke re tlwele bojobo mo le bo mathe o tla ba bona batho ba but ke re bue ka di reality of life tse tsalang ka manyalo what's about Dr. Novi hai ke suile fela obane WhatsApp ya rona ha isebetse mamedi wa ka re na le mathata a tekniki mona ke a tseba melaetsa lona mo le leng teng ya tshisa la ka tsa o kena le buile Dr. Novi ne ke re fela ke hlalose doc hore WhatsApp ya rona ka jeno e hle re fa mathata re ntse re le ka o sheba mona le mhlekazi rona e ka nna ba mathata ke a feng fela he a re tsebe re dumela gore mohlomong pele na le na le fela re tla be re fumane tharollo but ka jeno doc e ka re e bile e go hantle gore e ke thole re ke re imamele ai na tebo ka net wa tseba Gideon na ke ntse di phoso tse ngata and I don't want to repeat them again. That is why ke na le integrate o jetsa motho every time ke wa tseba baby I want to be a better person every day. Yes, I really want to be a better person. Yes. Lenna ne ke le motho jwale wa shele lenna ne ke le motho le koko ke ha ntse ke manyalong a ka ne ke le motho le koko but no ke thutile hore each and every problem e ka rank it's like a problem that is in the business. The owner ya business ya itse bo robala it's about there's a problem. Dr. Novi monga business ha robale tsamosha batho le business they don't have those people about robala they don't have this thing excitement e rona le yona rona ya re robala ka 6 o'clock ke re batho ba robetse no ba theohela mesebetsing ya bona mbotse ntho ba robaditseng ke because they don't feel the pressure ya di challenges tsa mesebetsing di utlwa ke monga mosebetsi yena go betsa ha ya o robetse batho ba robetse no batho ba sebetsang matsa mo shema monga mosebetsi yana jo o frustrated jwa because there are things so feeling gore mara tsena tsona tshwantse ke di etse jwa ke di attend so relationship wena mambi wa ka ratang kapa marriage it's a business ha ona mo ifapaneng teng wena mambi wa ka ratang gore ebe ha ona business ha le gone dula fatshe le dilane le di problem of a relationship ha gona now here's the thing ke tlwela mambi the biggest problem kebsa it's when emong asa buisehi na batho asa buisehi you can't out bu bua le out bu bua le ona le batho asa approaching ona le batho ba sa na le batho tsa ba tlung bua hle ha ba approach gore ha o gone le mo bolella phoso ha o gone bua and go fela ekotsi e bohloko kena batho bohle ba di shele bo a ke ba tlo bua no kaofela ba cruisitse batho ba di shele ko jetse ba ntse ba cruisitse
the relationship tsa bona le manyalo a bona di jerwe ke batho bana ba concern ba batlang gore ho lokiswe every day anate bo nku mo tlamile o bo jere batho ba babedi mo tshwantse ba ho jere batho ba babedi mo tshwantse ba relationship ena jere ke batho ba babedi hona le ena ya cruise tse bile ena o paqame ka sheleng ka mane batho na le ena ya sutlehile ya concern every time ya reng baby ke kopa re bua baby ke kopa re lokise hle baby ke kopa re etse legend e golo ke ka lekoko e kene ka mane gabile le no ba ka dikubono gabile le nkokwana ba ka lekokona gabile le nkokwana legend e golo gabile le nkokwana when the relationship is fihle stage seng mo ile e bang mothai one fela ya reng baby there's a problem ke kopa re dilane le yona baby there's a problem ke kopa re dile fatshe re bua o bona ka fihla relationship mo o tsebe relationship ene se le ya motho le mo and it tla survive ka grace e survive ka grace relationship e jerweng ke motho le mongwe e survive ka grace mo mamedi ke kopa ke le jwetse le nagana gore re le bohlale re le master tsa di relationship wa etse manyalo a rona fedile because somebody ka ipotsa re November how look good and bile gale ba mpotsa November how look good to hakana why lenyalo le fedile manyalo how a mabedi a fedile jwa but the problem is people they don't understand mo mamedi once o ka phela le motho a sa batleng bua motho ya entertainer mogathala motho ya entertainang di mutsu tsa hae hore yana today ha o feel or ha ba tlo bua then o tshwantse o robalwe mo mamedi you must know that relationship or that marriage I to survive motho ya cruising o cruise o tla bible ire ha le feel if ha le right ire letsatsi le skela dikela iskaba letsatsi le skela dikela ha qetile bere so that le skela fa satani monyetla batho na le batho bao ke 2 days no ha ba buisana ha o sharp ke 2 days no di ringtone di tewile ha isa ba sa le aba wa utlwa mosomoro motho wa sana that voice a loud voice no how now that loud voice okay it means when motho if ne re khathalla dintho re khathalla di partner tsa rona o tlo gona o tla re ma voice ya se ke tseba okay it means motho ka ha right ke ba re dule fatshe re bue ke go fa re etse jwa re dule fatshe re etse jwa re bue we don't do that because we are so much re neglectile manyalo a rona le di relationship hai doko ke tshaba ha o bua ka hore e qeteletse le ditse tabeng ya ho qeteletse o jarile motho ya le manyalo ba ngata jiro ka motho wa le di relationship di le hetlela motho wa skepsele sa modimo motho wa ke ana fela tabali wa riti mara baby something is not right baby a re bua hle matsa ka re bua ka pa mosadi ka re bua ka pa monna ka re bua hona le yona ya sa mind no ke go bontlele ai Dr. Novi so we have a serious problem that is why ke re bonta te mruti ba tshwantse ba re ke re change system re ke re thuse batho because it seems into ya mathata rona ka ramanyelo rona e tlofela ona jwale and tebo e ke tlo iphetang hape ka la bhlamile ke bua ka yona ka sonta ha re kwala ntho pase ka yona ke re ho batho o bona nna if it into e ke gola e ka nketsang hore ke be ke qeteletse ke fihle stageng sa hore ke batle fada a moholo e seng bo fada ba batjha fada moholo untrain hore le nna ke be fada e phete dok ke le ka ho fumana okay ke ntse ke o batla mo ke gola nna ntho e ka nketsang hore ke be ke lo batla fada ke re untrainer le nna ke be fada a ke mo fada ba gale bana ba sa nyale na ona le ntho e nhlolang le couple ena ne ke bua le bona le ke re ke ne ke bua le bona ka Sunday na le ntho e le nngwe nhlolang tebo one batho ba tshoro re hotse re sotle tebo batho ba tshoro re hotse ka tshotlego re rejectwe ke bondata rona
Yes. Re lahlwe ke bomma rona. Re holetse ka ra bofutsana. Re momamedi re sotlehile. Ke tlo jwetsa wa ikere nna ke gola ntwe ka nketsa gore ke fihle bofading ke eng. And that is why I killing a fish station sabo. Hane tla divorce ka tlabetse. Ne ke tshabana le ntwe tlo bang ka yona. Ye is the thing table. Re sotlehile. Ra lahlwa ke bontata rona. Ra sotleha. O bona ka nka di background tsa rona re hotse jwang. O kalla. If nga o fa background ka gore ke hotse jwang o kalla. Ndate modimo a ba re bona. Ne? Aba o thusa ba re tebo. Let me bless you. Gore o be better. Wena tla o fa dikoloi, wena tla o fa ntlo, wena tla o fa mosebetsi, wena tla o fa ntho nkutlwisa bohloko ke ena gore rona batho ba batho ba ka ra manyalo le relationship. We still want to sotleha o ya pele. Le ha modimo a sa re hlonolofaditse bophelo ba rona bo le better go feta pele. One of the things excited with all my heart table ke hore re sotleile re le bana re sotleile ha re hola mo mamelo wa Motho FM e re la modimo sa re hlonolofaditse se re na le di position because ba bang ha ba hlonolofatswa. There are people ba sa hlonolofatswa mpotso ba etswang modimo ba tshidisitse modimo ba tshidisitse modimo na ba comfort gore ngwanaka you went through a lot let me comfort you go bless so that you must enjoy dintho tsena gore o lebale ka bophelo bao. But manyalo a mangata ndate a yentse gore batho ka ra manyalo they don't even feel dintho tse modimo a re etsetseng tsona. We don't even enjoy them because re khosa sana di headache le di frustration ka ra manyalo. That is why ne ke tshwe ke re nna ke gola ke yona ntho ke tshabang go feta dintho tsona tsona ke yona mo mami motho ka ke mo jotse everyday ke ra baby ha ka ba 18 to excite batleng ke a utlo ipona ke sotleile hape odima ke sotleile ke o I cannot ke sotle ke na di dikoloi I cannot afford ke na modimo ke se ke le betere. I'm better than yesterday, Momami Motho FM. Lueno, you are better than yesterday. But there's no way carrying now at your own space. Mo una le maka o tshintsa dintho because hane re sotle re le malapeng ne re sena choice. Tabo mamelege mo. Hane re sotle re le malapeng we did not have any choice. Yeah. We had to react to that situation. Siznikele. But today, modimo re hlonolofaditse. Re na le matla au change maemo. So why re tshwantse re tlo sotle ka ra lenyalo again? Why tshwantse tlo sotle ha at your own space? Why mosadi ona tshwantse tlo sotle ha? Because this house le buildile, lenyalo lena le buildile, ntlo ena le buildile, dintho tsena le sebe modimo le file tsona re le enjoy. Modimo le tshidisitse. Hore le tswa hole le sotleile. Ba bang mputse ba sotleile lenyalo la bona ne le la bofutsana ha ne le qala. Ba qadile ba sotlehile. Today modimo ba bless about the way ba lwanang ka teng. They are not even happy. What is the use? Dr. Novi. Solomon ba rumo le modula ka odima ntlo o itshelle dikokotono fapana le dula ka rantlo ena le khoroma re sena ngotso. So that is why if nna ka ba 18 to ke tshabang ke yona eno fela I don't see myself ke le miserable jwale kana ke le miserable botshabela. I cannot afford. I don't see myself ke le miserable ka mora di effort tse kana tse ntate modimo a di entseng. Mamelo wa Motho FM re tshedisitswe hle ba bang ba runa re tshedisitswe. What's when o bala job o lahlehetswe ke dintho wa hopola but modimo ha di gotlisa ha gotlisitsane tseo job a di butsitseng o gotlisa le tse extra o wa hopola hote a mo hlonola fatsa le ho feta pele ho baneng because modimo na re job o dutse thothobolong for dilemo o sotleile for dilemo. Now it's high time o tshwantseng ke o patale go tshedise. So some of the blessings tsa job tse modimo na mo file tsona it was say just to say do
tshedise ya job because of leeto lo le tsamaileng le bohloko la hore o iphumane o ditse thuthubolong. So if people but understand why modimo re file dikoloi, why modimo o file mosebetsi, why modimo o file tšhelete, why modimo a entse bophelo ba bo be betere mo mamedi, why o le betere o feta batswading ba hao, why o le betere o feta background ya hao, it is because modimo o batla na re tshedisa. So what is the use to do like a ramp ntle mara o qetile you're not happy? Yo. So what is the use to do like a ramp smart but you are not happy? And the guy happiness e le ka khona go ilukisa wena partner ra batho bo ba le motho ya feeling gore yana ga hadikene. Now here's the thing. Hey. Because ke ne ke tlo botsa just before we went in. Ne ke tlo botsa I was this close go botsa ke ne ke re ke tlo wena Dr. Novi mpolelle hore na kholo ya rona e affecta jwa manyalo a rona. Ka go jetse that ho ba bang ke e affectile manyalo a bona until today. Hey. And I'm going to tell you why. Because people we like to own the pain it's about ba bang tse sa khoswang ke rona. You own your parents' pain. But this was right about. When I about to bow hotsing Cabo Hook, but all the Babona, Ibile Mofirifir. How about Cotil? Pay near by Jared. Otamakayo. We own a Egarkia high, you know. Ibile Kabauta Lababu, and that one can now so clear. Lenyalo le musuki le na ke kudumela le mosadi wa lenyalo na ke tlotelwa ke mosadi le basadi le bona na mme wa ka ibile ba ke huditswe ke a single parent nna ke hudi na ke sule so na ke kudumela because ke huditswe ke a single parent. Now tlo go jetse bohloko ba rona ke bona ne ke ba jetsa ntho ka sonta ke re we own the pain le di experiences tsa batho ba bang tseo le bona beng ba tsona di sa ba sebeletsang. Because the total of batswadi ba rona tsa re tlileng ka tsona manyalong a current di ba hlotse the same thing yo tsamayang ka yona ya ntatao le mmao the mentality wa mmao because rena le basadi ba feeling gore bona ba right ke di single parent that's why ba sa khathale manyalo because yana no qeka mona because ibile ka kate mmayo hodiswe ke imine le a single parent but ntse re shaba bo single parent but we don't check the struggle somehow. Horrible single parent bon ba hai bo mo beile kae. So the mentality go rinkile the pain tsa batho re di owner tsa batswadi ba rona. So that is why na Zenzile Andries November ke ne kere tate modimo mphile tšhelete umphile dikoloi umphile di bike umphile let me enjoy my life and I can enjoy family. That is why tebo wa tseba nna ke kena shopong restaurant ke batla na wine ke enwa ka glass ya te ke tshwanele ba enwa ka ke yeah wena o ene le jwang ka glass ya te ha monate le ha ka iteng le no ke tlo mona ke lo re fela laka ke la kela ka bra matshwafo tebo you enjoy tebo dulang ka diketli le mabiro na lo lo re boso kanti no dio go be dulang ka diketli we really sure na ke re ke ka ba tseba hore November o nwa wine sure ke ino wine ke nwa wine restaurant yeah I qetile ke enjoy bophelo ba ka nna I want to enjoy my life ha ke batla go mona ke lo mametsa just ke lo mamela music restaurant e ngwe fela ena le di DJ ke a bula I want to enjoy my life because modimo mphile monyetla tebo re sotlehile ha ntse re ka re hola we cannot afford to sotle again la modimo sa khona le faditse nna that is why le motho ka ne ke mo jotsa mabwa mona ke re ngwana re ke bona ka relationship ya rona e tla tsofala ene e batla tsofala ke re nna let us enjoy our life ya o qetela let us not allow the shelter tsa rona di enjoy ke di responsibility to feta rona. We don't have a home. Ai. I don't know, I can see taba yo. Urim dok. Ai. Let us. Ai. Let's get right dumela hore di tšhelete tsa rona. Di enjoy ke di responsibility. O feta rona batho ba sebetsang.
One of the things is sharpang batho etsa gore tsatsing le ka shegulana ebe ha ona menate ha onate ka ra banyalo a batho. It is because ba neglectile di partner tsa bona, ba neglectile lerato la bona, ba neglectile lenyalo la bona, ba focus the responsibility. I will never do that, man. Sure. That is why ho ya ka molao nna ke batla o enjoy bophelo ba ka to the fullest. Wa tseba ne ke motho tsa motho ka ke baby la re ke ra lo buka mona fela ka hona mona ke kae motho ha ka ro ya bo ma hashule man dula teng ka bo dula teng kae bo pela ko pisimo ndate ma hashule ke a reta ntho mo ha bona ntho Paris la re ke ra ikela mo lo ro bona di shitting tse ntšha fela tse school tse ai Dr. Novi re tso sen re gotle. I want that life ke tse re lo roba la fela re gotle re plekeng e ntšha mamedi, and then ha re ketile ho ntshwe dintho tse ntšha mo dintho tse ntšha mamedi re bone re etsa jwang mamedi o tsebe re ntse re tlo tsofala re ntse re hola mamedi ha o finyana ntho ka bidi ma ka dithape so re lo ntsha tse ntšha di be ba dithape ante re hola ba bona la yema tsona yema ka thata itshitle pele ka yema ke tlamile ke tsamaya ile tjena immortal ke ene mona ore relationship e ka ring mangaung consent community a re go dula go lwanelwa di service delivery re ba relationship re ba relationship monate. Let us enjoy let us enjoy our life, but ka tsela e right, ka tsela e jwang e right. Let us enjoy our life mamedi e mo kutlwe santsa re November le yena wana le yena lo nna mamedi a go fana ke tau yeah ke mo lo tawa because ye mo santsa tise di go do utlwa he baby le mo November ba ona and that na ke tshwanelo wena ibile nna ke no glass so tsebisa nna mo ka kodu mo ntse a bona this le bona a tsama doctor ha tsamaete e mo sa tise di kodu wa bona he matsaka le November wa tla no sa le yena ka itshwara entate ska go tsebisa nna e modimo mo fumana ka mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke repeat 073 202 9079 la o qetela 073 202 9079 ina le WhatsApp o ka WhatsApp la mo difa batla bua le nna ke counselor ke di etsa ka ofela di motivation in pre-marriage counseling challenge tsa lona mamedi ha o ya kerekeng ya rona re kena ka 10 o'clock mo le mo o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o ikalamela pela taxi renke pela KFC o bukalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o buru ya kerekeng ya Dr. November transformer pela shop ya Madikabela re kena ka 10 o'clock ka koloi o drive ka re Groote Vlei o feta limo molo ka lefting o fete mokriki ka lefting o tla bo so bona kereke ya rona ya bona hala e golo mamedi ha uwe o tla bona hala lo ja se ka iqetwa he o tla bo so bona mamedi ka lefting kereke ya rona e tseleng ha ka re Groote Vlei mamedi tla kopana hape ka la bohlano ha ke etsa Lekker Friday ya rona mamedi mo ke rwala ntho tsentle hloho wena mamedi wa karatang ho sane hape ke na le wena Facebook le TikTok ka 7 o'clock ka 7 o'clock sanne ke la bona ya ke la bona sa ya ke a ke show mar ke tla bona ya fela ba ka o latela Facebook o ngwana ya because ya la bohlano yona ke kena ka 9 o'clock bosigo Dr. Novi ke le ke ne ke itse ke tlo jwetsa na le mamedi a nkopileng ka matla nkopila re Tebza o kope Dr. Novi moyeng o mmotsa gore na o re kopanya le neng re le baratani ene e be bosigo motho ne ke morata ya ibe bosigo o bile ya o jetsa mamedi o ne ke morata ke motho a mogolo a go le sepoleseng sa Freestad o itse jalo a re o kopanya neng baratani ene e be bosigo a re tsamaya tleka zuteng ka re kopane hape tsatsing lane e laosane se gotso